Assalamualaikum Cik Daralun. Puapa? Nyo kalun tuk dro bek deh ne le urung dro ne. Kena urung dro ne tetot lun. Yang kalau lun ju alamat pi hana toto halim pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat musaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lepa-lepa lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung ngeho. Bah, jak lung pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, nepakat. Ya, nepakat. Ilung yo ku kurung drone ni. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang lah natilah purite-purite Islam nafek. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, benar tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone nu tenak lung, nu hina ung si lun, nu hujah keluarga lung, berang kapu je nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra keleh ke bab fitnah bab media. Ya, nyukon memang lung yo lung ya pegah banyak banyak nang bercudan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam na fe. Ya lit ma di saboh na pule lung hargai putih-putih Islam na fe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengen masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabis mentaboh do penguasa zalim dum ulama pali. Haram jada. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh, yang God akai, lebih God mulia kafe yang God akai ketimbang Islam munafik. Panen ana payo bule dengku. Payo ngeloi nyo, payo kalimah le nyo. Panen apa payo bu. Cipramele dia nak dihei anu murid abu mudi dia becut tak hawa aku nak tenak itu nak make awaknya tak beli dah oka cipakat hei kru le dia. Aku hei kru lon tu kagado. Lon hei kru parah tak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu ulama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok khayul masa. Guna depu becu. Yang kon ulama yang dong bak pintu penguasa zalim yang kon ulama namu pong nah yang dong itu panggung lom ajak masyarakat untuk memilih milih mah macam kau ulama jino nah kelom jangan mencatut nama ulama jangan mencatut nama ulama anu di ketua DPR ketua DPD lam dah dupu ketua adu man pegah hati yang poh bangsa yang poh ulama Acehnya bangsa Aceh fakon je po. Kena ulama Aceh lagi-lagi bui du muka. Bah. Leh damai muyung saboh hali ulama. Mengsaboh mesidro hanjit tak pakai le ku ulama. Demi Allah lung pegahnya. Bah, hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjit sembarangan teh hujah-hujah le katanya manusia katanya pu duduk tetan depu. Mau kitab masalah yang hana tamat terkadang. Tapi long behe. Ya, behe ku tenak karena bukti. Pakak ngongon you nonton ni dia. Behana nonton tega api video.
Karamen tu kaji terpasal baik tu. Kaji terserang lah Abu Mudi. Pokoknya media kalinya akan ditebit. Ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah baik yo nurun-nurun apa. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara merdua. Berteguh-teguh becut. Long bahpi nanggap le urung don Wahabi, Syiah, Yahudi, kafir, Nasrani, nyoje, berang kapujud. Tapi lun pujuk droba Allah. Yang lun lawannya, yang lun lawannya Syiah laknat tilah jaitat ka dia ceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong tiat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Thonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urung Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi mesra geterimong fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urang undang Imam Syiah. Jadi segolom ge undang awal ge kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daya Mudi mesranya. Nyan kon musibah. Nyan kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah. Kage pesampo ke dayah kufar laknat tilahnya. Nyan dayah nyan rukuk di peharum. Tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rukuk. Di Mekat rukuk. Menyono mi gelas duanya hanapa ya dua rukuk. Hana harum. Menyo ke gelas 8 ke gelas 12 nyan harum dia. Yang halal bin halal. Mana je kebut. Ceram tu lah. Yang pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres. Hai saudara mutuah ya subhanallah. Hantom pernah tak dengar. Hantom pernah tak dengar. Bak indah tu tekon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpres nyan. Ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu halu. Gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepu halu. Kredit gepu halu bagian-bagian riba kop riba yang gekih bejut ke halu. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Yang tujuan. Tapi hanapa dia cok yang kesimpulan cederam tuah. Total harum riba. Harum. Yang ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahun pilpres yang bunuh depu. Yang ulama yo kemati. Yang pulti ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai, harta bula, sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai, yang kau ulama. Ike mutong ngai lung. Yang nilung tepiah haji nak aku pakai. Hana aku ulama-ulama dro, kandengku ke kulawan dengku ulama munafik. Ulama munafik, ulama ustaz palih yang pegah harga mati NKRI yang musabah ni ke. Tok sidro sebagai ulama yang matong selamat. Yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah Tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama, yang ulama ya subhanallah. Yang lagi-lagi na dia cek. Menyona taku aku nerok macam. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mensidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ci hukum pemerintah hai pekong. Bahkan dipu wajib. Yang harum. Andung kailo. Kalau lagi ami goreng. Tacok piring taglawa ke abu. Bali. Icah gunyuk payah kuat rukuk boleh riba.
Kok mah hari kok terjak belah kelafah di trom-trom kau teku pipir kok. Magi pan lepo kok mah. Padahal lepi pelain dia urung don pi tebe long na lumpi tebe lumpi kok mendong. Okey lah saudara tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.